Leli jaha lalapha kuMalinza eLubhuku leli tiphilisa ngako kulima selibonge kakhulu baka Finclud kuthi bete kutobafundzisa mayelana netekulima. Leli jaha lithi selinelwati lolungcono mayelana netekulima kungako ke sekatiphilisa ngako kulima. Kepha ke ukhaleke ngengcinamba yinye vo kuthi udefenisi wekubiyela tona tipitfo takhe. Kakhulu nje nyalo ngiloko ukuthi nangathiwa nje umla ngangisi noma ngalo ufenisi sewubolile kejana hayi kakhulu kuphela. Ngabe ungisidile umuntu wengosi ngimane ngidolimela lesive phela kungonakala endleleni. Kakhulu baka Finclud ngoba bangifundzisile manginika umthuthukiso wangifundisa sekukhona ngicala ukubona lokho nangifuna kulima ngifuna ngende nje. Vele ngiyabonga kakhulu ke baka Finclud ngoba abakagcini bathi ke basakha ubuya bawufika nalesimini ngiko ke ngikhala ngalo fenisi ngoba tawukhanza ukuthi ngisabiya ngeluthango angibati ukuthi kutabaphatha njani baka Finclud bathi nje ngiyababonga nje vele labo kakhulu banginika ikhozi ya 3 days ungichushisa ngibonge kakhulu nje lapho ngoba ngivile ukuthi ngihulumende. Kanzi ke sivele singafisa kusita leli jaha singashayela yona inombolo yemsakato channel yeMaswati lengu 7607 3020. Etindzabeni te channel yeMaswati nginginondobeko Thabetse ngina noNhlanhla Thwala sikuMalinza eLubhuku.